Rusija ispalila moćnu Bulava raketu, projektil lansiran sa nuklearne podmornice, meta uspešno pogođena raketa ima domet od 10.000 km i može da nosi 10 bojevih glava snage 150 kilotona. Nuklearna podmornica Knjaz Oleg u okviru programa državnih testiranja lansirala je balistitsku raketu Bulava iz Belog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Balistička raketa je lansirana ispod vode, a meta je bio poligon Kura na Kamčatki. Prema potvrdenim podacima objektivne kontrole bojeve glave rakete uspešno stigle u zadato područje u predvideno vreme, precizirano je u saopštenju ruske vojske. Raketna krstarica, podmornica strateške namene Knjaz Oleg, je nuklearna podmornica 4. generacije projekta 955, a Boreja. Naoružana je kompleksom interkontinentalnih balističkih raketa Bulava i najnovijim minsko-torpednim oružjem. Bulava ima domet od 10.000 km i može da nosi 10 bojevih glava snage 150 kilotona. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.